Abaqhubi abahamba phakathi kwengingqi iSchoemansdal neTonga iNkomazi kwiphondo laseMpumalanga balugcwabevu ngumsindo ngenxa yesimo somgaqo abahamba kuwo nosanduku lungiswa. Lomgaqo unemingxunya yaye umtyibilizi. Ibalelwa ku-8 million rand imali esetyenzisiweyo ukuwulungisa. Lomgaqo ke ucetse kulungiswa ngenyanga yengci kulomnyaka losetulu. Kunginyalo timoto atikhoni ngisho kuhamba kuwo. Uyancibilika uma lilanga libalele. Lokhu ke kukhombisa ngalokusobala ukuthi awukho ezingeni lelifanele. Bashayeli bafuna timphendvulo. Simashisa langa uphuma tindo leti like mandi like isedeni kusingcolisela timoto. Umgwaqo utasishelisa lapha sitawutala ngothle inkulu kakhulu ngoba lilanga nalishisa kuyancinca lengase kutheli oil nale. Masipala ke uthi akukho etandleni takhe kepha kusetikweni letemsebenzi yesive. Bahlali bebakhala kakhulu ngalomgwaqo basakhala namanje ukuthi lomgwaqo mubi awukho esimeni lesikahle after kube khona le construction lebeyendeka lapho bawulungisa khona. Kepha ke sibe sesichumana nelitiko leli lungisa lomgwaqo lena ke iPublic Works Roads and Transport. Bonjinela bathole ukuthi awulungiswanga kahle lomgwaqo. Ngakho ke inkampani lewendile kufanele icalele phasi ekhikhini layo. Kutawumela ukuthi manje usokontraka abuyele ayekolungisa leyankinga lele khona lapha na kulomgwaqo. Kungumanje imaterial yokuthi manje lomgwaqo alungiswe sayivele ideliviwe kude ukuthi manje lo sokontraka akwadi kuqale. Njengoba isimo selitulu sigucugucuka bashayeli ke batawuhlala basengodini kulomgwaqo. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te SABC eSchoemansdal eNkomazi.